IFM News Live Report. Idol Dennis, please come in. Kasaganan iti gobyerno lokal ti Pugod Ilocos Norte para iti panagsangpet iti turista iti reto nga summer season. Una ni Mayor Rafi Benemerito, madaman ti koordinasyon na kanti resort owners iti Pugod para palang kanti panangpasyato iti facilities da iti reto umay nga summer. Inbaga na nga nakasayan mikit din ti kadwan nga adaan iti pwesto iti Pugod nga masabol iti panangkita iti seguridad dagiti bisita kiniti guest da iti reto summer season. Malagip mo iti lang kakalabes kit adaragi tayo nalmes kapo iti panaggasubeg iti turista nagdigos naman pa naruwad panyampunat kinaditi warning manipod iti Philippine Coast Guard iti biyang iti pag-asa. Paseti pa salita ni Mayor Rafi Benemerito. Well, ngayon maghahanda tayo. Sa beach park natin, magpupunta tayo ng additional ng mga facilities at beaches. And yung rest natin, hopefully, hinahabol natin na sana matapos na yung laking project natin doon. Para naman ma-maximize natin yung magiging income ng municipality. So, we're getting ready. Nakiusapan natin ang ating tourism officer na i-coordinate yung mga resorts and homestays natin na paghandaan yung pagdating ng summertime. And hopefully, everybody will enjoy yung beach natin. Yung tourist rest area kaya pinunduan ti DOT Region Office na inatandaran pa ni President Marcos nga ng open itay laing nga kalabas. Iti agdama tulad iti panag-renew ti permit dagiti homestay iti Pugod kaya ito'y first week of October nga panagalaan ti business permit. Idol Dennis Alipio,